uddesho wi de thansa aboni bagai nang na bangai kusung gosong thansa tei keplai ke soba khalena ni bagai engkai tini kebang ma seng lukurong ni kaisa seng phayu kebang ma lukurong ni seng phayu tini IPFT BJP by alliance tong kota bo discussion chole tong hin borok sago ayang botong ko alliance edisio botong ko khaina ni bagai tiprasa unity belai kaham ko engka tabo oro na kaisa proshno phayu BJP ni andaro tongo IPFT ta IPFT ni andaro tongo thansa ni andaro tongo sabha omo haiklai gei seng sini ideology no seng abobai machine khaina ni bagai seng observe khai tongkho abni bagane kisab dini pore observation painai boni urono saklainai thansa mo thago seng join khainai de khaya tei khaike bahaike khainai thansa mo thani borokni samung humung no buseng kaham ke naigranai tani khangke tomaro tei thansa kha tang tabo borokni file slaile machine sinugo file toma silaijak seng saimai agreement tini seng no BJP ya kai kai hanai pia batabo minister po tong tong ko alliance tong ko abne bagai seng yakar pai homano ko seng confused nang abne bagai IPFT ipra state assembly go BJP bai dokol khainani te ADC election of IPFT dokol khainani obani rajnaitik je tahunai power je power no seng achievement khainani bagai je borok strategic planning je nai tongmani abono seng tebe study khaina nangkho tebe clearing na nangkho boni porine thansa mo thano seng bahaike join khainai abo daktine decision hikjak khai abne bagai central working committee tini central working committee ni hoite abono tini koksa patang kha thansa mo thao ba thansa ni joto ko thalai mungo seng thangya haya thansa no songsanai yareng si seng yareng ke nogor kisa phaima bai kobonya blai kobon mano bede kuthi kobon ai mano kintu yareng sugoi tong hawa bo kobonya oro disi blai kang yareng kang roso kang basanai abni bagai buba grano harin bagra hisabe tlangna di bagai TPF ya pangli simi busuk zoratainya soba khai tongo khai thangnai